wenza siphi isono awuyokwazi ukumelana necebo kaNkulunkulu. This is why nenkosi ifike ikhuluma ukuthi sohamba sezulwini, sohamba siyogezwa ngegazi. Mase futhi liphinde lithi khona abangeke bafike kuleyo position. Because so ukube izwi lenkosi lavele lasho ukuthi sonke soyezulwini, ngabe khona abantu abazi ukuthi kuNkulunkulu icebo bona bangavele balibhidlize bone ngokuthanda kwabo. But ngoba uNkulunkulu ufuna ukuli-emphasize lakhe icebo, useyaqhamisa ukuthi khona ukuthi okholwa uyoba nokuphila okuphakade angabhubhi. I-reason kushiwo lokho ukuze wazi ukuthi lalela khona ukubhubha. uNkulunkulu is emphasizing ukuthi lakhe icebo akekho yomelana nalo. So lo munye ufuna yena uwona ngokuthanda kwakhe, ahambe yona ngokuthanda kwakhe, kodwa azi ukuthi khona into eyubhubha okumele. Imagine uNkulunkulu lakhe icebo